program ama Director of Language Planning and Implementation Government Rectifications award ming tabiri bising bo aham mata taram na ushari ngasi ko ne topic asi maru in angarang yam nungai taba thodo amada koi Manipur police ki adugumba west bell supply to bada koi amna quality leitaba yamna poor quality ba santhi sena sarga bell meama sem badu Manipur chief minister na madu media gi mangda putok tana hariba madu da chenaba singa do koi chapsa ba action la khut kana na phongdo ki ba aduga Madugi makha tarakpadana koi Manipur police ki hauji leriba film aduga kadai phawda state ski leriba leramba sarkar singuna Manipur police pu kadai phawda thambiba aduga hauji sigumba yamna quality leitaba supply toromba myu sing aduda karamba action lokhoi ko doriba kana channel doriba adu kana channel riba habu singudu punna khana minene ba ngache koi gi studio da tongan ba panelist lengsim dun leire yet thangda leriba sina koi Manipur ki sangnai ba adugumba veteran journalist sama suari baduga political analyst sama suari ba leu town sansan dani tawo taram okshiri aduga mathang da mai thangda lari basna koi BJP Manipur Pradesh ki spokesperson oisu lebi ba tamo RK Siwasan dani tawo su taram okshiri aduga matai thangda lari basna koi huelem pau se gi meti me amadi Manipuri edition gi editor lebi tamo Hemant Dongman ngomani tawo su taram okshiri thagachir ayan bada BJP ko ne spokesperson oi ba tamo Siwasan rihan boi laksige ngarang ki thodok sida khoi Manipur gi adumba chief minister N Birena adugma magi WhatsApp ta social media da kana gumba magi well wisher na toga kana gumba public sing na khoi message pirak ko dagi Manipur police ki adugumba store house ta laga pasema da lebi chala kaning jelo kana smaina quality leitaba even na khoi gi bail si khoi pai daga khoi khutana pai ga set pa ya bo mayam si chana man samak hakthing na chat laga yengchilun na phagalak ba aduga madugi makha tarak bada mang na pi gi statement si party ki side gi kamani yamna unprecedented Manipur gi akoinam haijaba tai Manipur gi chief minister gi puwari da mathang lak padam ta thokidriba mawong amane na aina aigi side gi hanan thanjage aduga chief minister masamana man ga chatlaga taw report sing ji public to expose taw ba habsi of course mana hu pale mana home party ba sidai sida kitang kana gumbo ri masi losan jira kaina khanba gi motor si expose taw si party gi oina yamna laudable step amne na khoina lawi matung da su siungba mayam ama lotun leiba mayam ama soidana reveal tor kan en thaje aduna Sri honorable chief minister Sri N Biren gi matamda akhoina thajai madudi hana tawkiba manglam satta yamna mong ta da mayam ama tamna sumai taw go puthol khine en thajai masidai sta I think mana kaimo una uppadagi lo bokta thiraga Manipur mayam da corruption free Manipur ma purakpagi khongjang sida khwaidagi so khongjang ama sang kane lawi masi party goi ne appreciate tawi matung da su sungba thabak mayam singsi leptan jathabira kane na koina khalle bakha da wala thing da ai tamo Hemant Kumar lak se ge taw maru ina ngarang gi lore ba chief minister ge khongthang se as a journalist moina is a media person moina tamo gi mien kamai thambi asumba asengba khara tawge haibagi mawong di adum ubu phangi posa koi nani thong na bi ai amana mamangi lenga nga toromba potu phatti mawong sumde haibagi pauthok na ba ama sung sarak pi na ba wakhalon da sangkhan ba ama then atopa amana asigumba thabak tawraga police personnel singi moral se lekha tahali police personnel singi moral mangan ba yaroi arna maral leba mi sarak pi ni haiba asumba wakhal paringda lorok pa khongthang ama ani sing manungda ama oigadai na khali adu akoina khangi lengak si pai bo horpadagi Manipur da
kanona chief minister ikai kumnajar chief minister nongthumam birena corruption free haiban natraga su corruption ja thumja leitaba nepotism leitaba taru tanan ba lengak sasan ama leina bagi wakhalwal ama adum akhui u phangi ne khali ado mana sum mayam da phongdok pole aduna akhoina ugre mamang da akhui gi cctv camera khinbagi matang da mara leba mi puthokani na haiba legre then adu interim report pikre ado numit taren ni pani mangda final report ama thamgani haigibni adu gi report so na media ra puthokikine ne khali then atopa amana traffic signal light ki wathok ama losin gre ne khali mara leba mi mayama committee na sema ga puthokre ado moi do suspend tawre na hai adu makha ta badi fir lorabra lodibra habadu nomanini gi manung da khangani hana se minister na lotokani hairambani hoji phawadi haiba leitri aduna ni ngasai akoina chief minister na loriba asumba khongthang si kyam yamna makhong sit na lek ka dagi hai pot am lai thabak sing ji othopang ngwa dai na yengse akoigi ngarangi mana tawriba khongthang si Facebook ta mangonda complaint torok pani wakalak podi matung inna mana posi ho kanogi akoi prince additional chief secretary home ji kaure the Dr. J Suresh Babu kaure dan DGP kauraga akoi karawai de legi posi na yeng masa mak chalini masa na mana ngarang si pawmi sing de lot pamale rame amasi ai lot lon de bane chief minister masa mak chalame akoi Impal West ki SP showroom de salaga masa mak su mana yengaga posi mana admang da sagar kan da asidi kan to sidena akoi tawkan da somna kan da ko na media thorpone na ai lawe posi aduna masigi maram yamna lei adu maram do ai mathang thamake ahan bagi oinadi chief minister gi khongthang ase taram na wei afaba khongthang ni masina police personnel sing gi haitare ko masagi makha thangbada apupa level da leiriba police personnel sing di harau bun luton karam gani na khali ai masam gi point lacting da ahan bagi observation oina khoi ya so as a political analyst moina kamaini yeng bi political point of view da Manipur chief minister N Biren nganang changkhile khongthang si masa mangna chena chatna aduga leireba chapchaba evidence su mai mamang da putok na aduga pawmi me amang da putok kamaini yeng bi nganangi chief minister Sri Biren na yengbasi masi yengbum to maramdi kanoda akhoi Facebook da social media na pura puthorokna sabak phakna somdadi akhoi electronic media sing aduga print media sing na puthoktre manam tamasi puthorok paisi kalidamakta social media da hana puthoino haibasimak political oyane lawa hajariba manamdi akhoi newspaper sing sida nataga madamada puthokta namada puthorei basi sam pochi khangdi khangaba pochi sumana aran mathaba ama leire habasi khangaba adu media da da akhoi leiba akhoi print media sing da electronic media koi sida puthu taragadi magi source ado ina laina khangi haibagi makta social media da puthoagadi moi masak lotpa yabagi tha ama lei aidi udi ujade photo asigumba amagak magi am leibra haina ina admai da thajaba lei manam di any kano da ina ai sasu media gi kano circle le jabani akhoi da lady basing hina haido kani du tawni hairu bai wadi na te ko haibadi bote khangi matam da made social jam pikpani na ko tawni aduna man any officer sing am puduna kaida nang tawu cho kholo na order to na khotul to su amuk mai magi kannana bana hono chok lising 2013 dagi na 14 gi poche masi hoju phobo akhoi police department da omnu thamise adunadi omni maram chu lay adu bodi chief minister na masi phada ba ya de na masa chatpani ene lawe maram ni masi physical masana tawraga di kanam dan leng na atopa mi tawraga di police manung police to lotre le potu police na mu pharu ya ga sei da kai then bi ma imai ben dok na pharu ya ra di masa salaga la red handed phabase mai mathau ne na khali mase not only political wang nak na achumadu chapchan khanglebantani aduni mana media mang puthoga peti mayam do chetali je aina khanbada section ngai oi hojikse sieng huran ba kanguna akoi konthok jonggi sieng si akoi mayang phan gi sieng do onere edna kon phara kan thoropose swai do hojiksu kanang khangni drama hall magi na to cinema kanogi film gi karigi sanana ba packet ama tham onena purak to buni ga na hayeng phayeng jure ga tor yari jane drama gi saramadi adugi packet bora ama leibani adu onena pugi bani ga na chemburak pa yari na ro chingni lebak ni aduna ai koi hojik chingna ba ya ba mayam am lei adu hojik toksi
masih politicalize tahu yang cimisan hai re, ma politically nate orang fan lebih mana bani police department sudah kayam lagi ada uniform matang dah matang thok re, ada ki bulletproof aku ki kanu ki matang dah aku ki bulletproof jacket ki matang dah ada ki ate mayam amat thok re ko wireless ki kari sul yam lehi adu kai pok chumbe lang ni khangde aduna police department sida phag do moina chumai to buse adu kwai ni section do karam DGP ki matam dano hojik lai riba mantri ori ba Sri Joy Kumar DGP werami magi si 2013 gi angan matam go gi kero bhomunung da August adai da loi gren lojai adu matam da kanano mamu ore adagi Sahid ore kole adagi DGP mari la eba sigi manung sida kanagi matam dano hai bese masi chapchan thi dore masi chapchab action lo bai bese sida chumna thikadara do supplier do madu blacklist tawni hai budun di yaro ya ai sida ai ga ila sage supplement do boina maruina khoi DGP 2013-14 ngang chimnes na ri da 2013 gi 31st August ni Waju Kumar retire to shi hoji deputy CM bori she duga MK Das na September 1 dagi 2013 September 1 dagi paire tha hum paire me then December 1 sidagi said amana paire 2013 gi adu matung paire kuduna 2016 da apagi LM Kokties na legi bidina 2013-14 haira kan sidadi DGP ohum ne ji lesi lai muang de ai tamu shib de laksege by chance karigumba hoji leiriba phagi deputy CM karigumba phagi tamu Joy Kumar si karigumba by chance general men thok lagadi by chance niko ngai matam ne ore me doni kari oina party ki feb de kai torok pe hoji leiriba sarkar si maru ina koi NPP gi mari support to yuni NPP gi from party bani mamang da su koi NPP gi oidana koi health minister agent koi LGN Kumar si koi resign to runi have wafum le masina maram ore ganda hoji leiriba sarkar sigi koi gi coalition si da khara crack chalak pa yabagi mong lebra kamai le ta sin hoji akoina hong ba saw wai na puthoga natabada hoji chief minister na local level government sina local level sida government hingna bane na kana gumba kanna bane hena laibak ta president tamo ina lehoga da wa laibak mang na bo oiba aduga sumba step ma lor pa matamda adu duna maram oiraga khoi maral laiba si losan ga ne sei thajade whosoever found guilty be punished haibi pot la kani any hong ba saw bo isno hoji akoina asum ubada aina khitam aigi thamoi dagi aina haijaba nain ujarak pada hojik oiba chief minister N Biren maduda compromise ta roi magi tongan ba history mamangi wari yam laigre even my masao bok to puro police ta thingibe wari lai masi ai si point shum khata gai panjan ja hoge aduga sidai sida whosoever found guilty khong ba saw moiro si matang se lem da thaga do mande masai gan tak pi du yam chummi masamang na chalaga police ki chalaga tawrise kana umna pau si phangdri ngai da masamang physical verification nama from the taw wife se tawragem tawrabane ana sidadi general bami du khar nuai do mandre adi the lane has its own law lairibni na I maswai sida compromise tawdne am phasan sanction ne aduga BJP ki side te su akoi we support the cause Manipur ki police department khata da nate na sum khajabada tongan mo pham da sung si yam na thong ga dan khali chief minister na soidana magi information through his Facebook or through social medias tongan mo information ke adagi sung mo mayam sing si punjalaga Manipur si I think we'll have a change Manipur this time we are in a safer hand tamana takbiri yam phajaba magi compromise to rebhum takbiri live wafum de koi by chance ni even general ba taragadi hoji leiba sarkar yam chauba NPP gi adumba support leraga hai sarkar sem ni maduna maram orakanda aina haijing ji crack lakadra la oidra thona madura crack lakane thajade BJP hoji yamna plane take off to dai gi yamna kadar to madu lan thokraga cloud mayam sing si la yam smooth mongom the pai this is to in support to what to the to do na chief minister knows better adama city government ka kitang mari leina banina party ki side ki yam haksan na piwa su moy but he is very shape now ai tamo kanola sege tamo
มันแต่ตามว่ามารู้นะคุยมามังกีสังกัดกีมาตั้งนี่เลยบัสิมาตั้งดูดาคุยหานักกีคุยโฮมไปได้มิสิคุยไกด์หางมันนี่ by chance สิเดเจนเบอร์สิดามัมปันไปวันเดียมันตั้งดูเลยมันดูปันไปวันนี้เจนนี่ได้ให้ไปกี่กันสิคุยกันดูขังมึงอันนี้ inquiry ตรงนั้นไป inquiry คำที่เสียงกูเลยถามมีมันนุ่งได้ report ไปขึ้นรถไฟเลยCongress के लिए वहाँ ने किसी पुती अकोई की होम मिनिस्टर सी से नरम बता रहा कि करी तरोक पे ये मसले दा तमोगी वो कहीं मोन सागी खनरी वो पोसिंग सी आई माइके सी लाना म सप्लाई ना कन्ना खले कोई टेंडर प्रोसेस सी कोई कमाई ना तो वो नोय दो मा आई हाइपेटन सुम आई ना सुम खंजे बनी को मसले सी आई यंग सी टेंडर सी कोई DGP की लेवल ले तो दी पुलिस ना तौरी बसिदी ngसागी मागी कनोदा डिपार्टमेंट दा सैंक्शन कयामना ले हाबा पोट मामाना पुथोकनी देन माखोगी मथौ तारिबा पोट से करिनो पर्सनल सिंगी अखोगी रेनकोट लेगदोरिब्रा टुपी लेगदोरिब्रा जर्सी लेगदोरिब्रा हाइबन सिंगबा दे हाइपर जेप लेगदोरिब्रा नोंमै लेगदोरिब्रा हाइबदुगी मोंग यंगाकादा मसिगी टेंडर तवसिदी होम डिपार्टमेंट तवरी अदुगा होम डिपार्टमेंट तौकांदा ngसागी लाइन कमिटी नम ले लाइन कमिटी तुना ngसाई पोरैबा पोसी कयाम यामना चुमना पोरके अदगी सिनबा याबा ओइगदोरिब्रा ओइरोदोर हाइबा पोट अम लाई असिददि अखोइना DGP की रोल से इरे लेतबनिना DGP दी मखुद हांग्रनि मादि कैंति याउति मासिदा अदा होम डिपार्टमेंट अम लेबसिदा मसिदा आइना अखोइगी ngसागी कॉन्ट्रैक्ट की कनोसिदा सेनरे इसिदी अतैनते चीफ सेक्रेटरी सुयारंगनी मतमदुगी देन अदगी दी होम हाइतारे होम पारिबा होम कमिश्नर नि खंगदे प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम ने मुई लेवल दा कनोसी सप्लाई पीबनी पीरे कांदा पुलिस ता सोलकदोदी कायगमो हाइकांदा लाइन कमिटी दा यावरिबा ऑफिसर अनि अहुमदोदी मोइगी दायित्व लेरे मोइगी थोदांग लेरे मोइदी सोकप यायने खले अदु कना कना ना लाइन कमिटी की ओइबनो हाइबदोदी चीफ मिनिस्टर ना नहान पनगिदे अदुना अखोइसु मदुगिदो खंगदे अदो मोइददी साइ पोर्टसी पोरकांदा सिगी पोर्टसी अखोइगी सप्लाई तो पोर्टसी सैंपल दुन सिनी अदगिदी मोइना उटके अखोइगी लौदे पोना सिने हाबि थानरकांदा सिदी सिनबा यानि यारोय हाइबदु मोइना रिपोर्ट अमे इखलकांदा मसी यारे सप्लाई तो हम यारे ना मोइना रिपोर्ट मसी सोय तौर पिकल लेबनिना मोइ अनि नत्रगा अहुमदो अदुदी रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स तौन मसाक अम लेयेबा अदु नतना ngसागी डिप्यूटी सीएम और नत्रगना DGP ना अखोइना मोइगी ममिंग पनहनबसे मोइगी इकाय खुमनबदा सोकदो माले आइदी मसी मतांगदा आइदी पनिंगदे ना आई खंजै अदुगा अखोंदा उरे येंगे खांगे ngसागी उजिक लाइबा पोसिदी पुलिस की मोरल गी हमनी मोरल गी हमदा चीफ मिनिस्टर ओइबा मिसक अमना मागी मी हायमा नतगना तोंबगी मी हायमा सावबगी मी हायमा मदम त लेररोय सोइदना मकी मदु एक्शन लौरकने ना खली अदुना मसिदी ngसागी पार्टी की वखमदा सोंगाइ लेरोय अमदा सोंगाइ लेरोय तोम तोकम तोरकनी मियाम ना सुम तोरकपदा मागी दमक त मिनिस्टर त लेपकने ना आय हान बियो ना थमजकी ओके तमना हाइबिरिबा अदुमंगा चुंबा तारगदी अजिक हाइ पोतुदा चेनिंगा अम लेते अदु चुमे करिबा बाय चांस होम डिपार्टमेंट सिगी मरुबा पुरिबसी मपी मपा दुनि दरका ओरिबसी अदु हजिक लेबा टेंडर की मतंगदा यमुना फोंदोपिरिबदुना चुमगदी हाइ पोतु लागदबनि अदुबु इवन अखोइना एनी रेलवे द ओइगेरो अनि होम द ओइगेरो एनी नोटो मुदु एक्सीडेंट थोकु मतमदा कंसर्न मिनिस्टर दु मोरल ग्राउंड दु फम थादुक यावी बास थिंगनगी सिंग अदुबु नसाइ तबि यमुंग जिदा ngसाइगी अदु उम लई हाइरगदी सो फार हजि इंक्वायरी कमिटी लेगिनी अदु लाखनि खले आई मतेम तक पंजा हुई के अखोइना पुलिस डिपार्टमेंट से मसी इंडिया की कहतारे अखोई फिबाल मुंग तिंदंगी ममांगदा अखोई निंथौ पालिंगी ममांगदा लेरंबा दारोगा की सिस्टम अद दोलाई पाबगी सिस्टम दगी हौरगा पुलिस अद मोट पा दम यौरे दम मखोई मियाम मांगदा सैना कल्लगा फुबगी सराक पीबसे नसा इमुंग मनुंगदुना फुगुदरिबा दोलाई पाबदुदा अखोई nga थिल्ले सरेंग थिल्ले मादि फुदे आदमनि को याथंग मतुंगिना सै मतोना तहन बिगनु ओइना अखोई मोइ केनो तोवेना इमुंग मनुंगना nga थिनबगी वारिसे अखोई इपा इपु मयामना लिबि रही अदुना नसागी पुलिस से अदम कहतारे मियांग लोइनबा तौगे तौगम पोरिना मोइगी कनो से अखोई मोइ खरदी अदम सुमदब मयाम तौरी अदन अदगी मणिपुर पुलिस ओदम मंगाई मणिपुर पुलिस दा असुम्ब थबक तौई हाबदि आयदि पुलिस पर्सनल सुंदु नतेको मोइगी थौसिल अयामबदी अखोई आइदी सुमना तौबे तौएफसी आई यानिंगदे दि ngसागी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना माना फारिबो पोती ओनली वन पेटी मखकिनेबो पेटी दु करम नहा कांदा शांति सेना साबा मखक सेगाइबो यागदबगी थागलपगी वानेबो मागी होगी रेनकोट एना पीरिबल रेनकोट तो करम फिल्म द लेगी अमदि यंगबियोबा बुत सुदि हजि ले अदगी
पुलिस पर्सन सिंह करी करी पी से अखोगी कनो अखोई अखोई अब तने ना हुजेबा अखोगी पुलिस पर्सन द पी सी कालेन थागी मतम दा हाय तारे मोजा फुरिट पीरिनी पीटी की सुवाइदे पीरी तौबद से नब खुंग पीरिनी अदे गमबुट पीरिनी अदे हंटिंग बुट सिंग कार नब बुट पीरी खुंग मखल होम पीरिनी अदे कालेन कांग सिकतनब कांगन पीरिनी फजब माइथा पीरिनी मुंपाक पीटर पीरिनी खोंग मोजा पीरिनी पीदब अमता याउदी लो पीरिनेबा पीरिबा पोसिंग से मतम चाना मत पीदे अदु फंगदे अदगदी तरंग उपु पी मोय फिरोन हावनमनिना बटालियन अमद तरंग उपु से बटालियन द पर्सन लेसि लिसिंग अमगी बथक्ता लेई पर्सन मयाम द सिनमनेना तरंग उपु सामली खक पिरानी अदुना सिनरनी तंखायन फंगरोय फंगदो पोसिंगदुना डिसिप्लिन फोर्स न कनादा मोय कंप्लेन तौरनी कनादा वकलुनी वकफम लेतबनी आइना खल्ली नसागी उजिकी पेटी सगाइबा पीबा पी न कंप्लेन तौरिबा मिदसु फोर्स मसल ओरमगनी फोर्स तुन सेमिस्टर की थमोय सेंबदु उबदा मसिरी हेनमले हेना आई तौरपो ओइगनी न खल्ली अदुसु खंगगसु माजु फरोइदोइनेबा अदुना पुलिस की ट्रांसफर पोस्टिंग देन थबक हापदगी हौना पुलिस दा खोई परम काइना नियम चुमदना परम चुमदना तोइबा पोस्टिंग जे मसी अमुक्तंग परम चुमना थबक तौरगदी आरान ओइ सिंग जे तमतम सुथोपंगमगनी नत्रगदी यो अपाबा ngasai यूनिफॉर्म ने पीरे खुंगाव पी पीरिदो शेप यादे अखोइना येंगबदा इनगे समानना तोइ खोई का खोई nga फानना इन सेम यानी खुंगाव ओइना सेलगदी अमुक सुबदा पीरो मुन शेप यारोय पीटी की सुनेना पीरिबा पी खुंग तो किलोमीटर अमा सांग लमजन चेनबा यारोय मसी माइ साउथोंना हाइगे मोइगी पीरिबा हाइपर जेप्तो कई हापनो नो हाइकंदा आशा अथक पूर्णबा मतौ पूर्ण हापनी मोंग मरिन अमत तादे आबदी क्वालिटी कंट्रोल अमत तौदे क्वालिटी कंट्रोल तौदबगी मरम से करिगिनो हायमा लई मरम दुदी आई मथंगी राउंड आई हाइजेक यामनो से खन ताकपि तमो खगी तमो सिउ लाक सके पुलिस मॉडर्नाइजेशन जो फुमसी ममांगदा फना तौरे अदगी पुलिस पॉलिसिंग मदाना पब्लिक का अदगी पुलिस का लेने गदो मरी में मदु हौजिक लेरिबा पोसी कंप्लेंसी सो मेनी कंप्लेंट इज लाइसी इवन यामो थंबि रेंक कोटी मतंग अदगी मुस्कोटो नेट लेरिबा अदु हौजिक सी मोने सिजिनरिबा हाइबताई चिनरिबा पोलम सिगी मनुंगदा कोई फाइटिंग ड्रेस सी मरोना unauthorized oidaba khoi more room degi hojik sinere si kaino hara kanda moi gin piri busi quality yogdabuduna maram oina kanda hojik si unauthorized oina more degi post leiraga ji sinam su yawre at the same time khoi ji lei moi gi tumna ba ground sheet aduga mosquito net mai mam sing si khoi quality maintain togdabagi aduga poor quality o pibagi posi complaint mayam su leba size de hajik chief minister local party gi oina su kari state da kari to honing ba kari leiba kai hojik live sida hojik masi akoina discussion am phangiba aduga handak semna tawisida I think masina this is hauba mayam amal leiba sigi port am naina nawagi tanjam phangamne yam sang chahi trama si tawning da tawraga sida nate na hajai do peti gi wafam ga ta nate tongan ba hiram kya da su laini aduna hojik laiba port sida di suppose petty have a bail sit or me tawri sida ngasai habi gu yam chumi home de mi out me DGP out me sida and chief secretary yom the way poti of ulimni purok paduna madu purok pawani aduna ngasai line committee madu kana lai hi ge report am lakane hoje koi rectification police modernization si ate state ta tawba swai da taw sa khoi si khoi kitang khena ba dumain tawe aduga hoje pura system is changed so matam oil chief minister na hujul lai se police not only modernization si da maximum paisa si modernization si da su adai thadare ni aduga paisa si jo ina sum khan gi da ana tawk pu si da modernization si mafam jan si na gi da brain khalle yam na it just go down the drain siphon of rather tawgi ba ya ba yam tawre do hujik ti police modernization gi port si ga loina na police ethics and police discipline si su yauna dum la ani na khalle hojik anu mangalam la ne khalle sidi yade na hai port ma khangani adu makha da below the table handing over taking over khara tawna ga hek pungya da ya port tu di khwai da gi moral force am oiba discipline force am oiba police ki sida hojik madu semduk na ba tanjam phangani na koi party you in lawi hojik local business hojik public ka police ka lainaga da mari hana bari the seminar mayam tawga su yade aduna also everything will be developed now aina thajai aduna afaba handaki si tanjamani hoi akoi lai thina bel ki sumba mayam ma kari tawri ge haibagi wakhan ma strike tawi brain sida aduna si I think it is a good beginning sida ge akoi
yamna advance in chatpang mani and whosoever asai pot to the indulge to ba yaw ba scenario meeting to the IT tawum thok government sina tawani ai se okay let's see kada bog da to ka de have the yengu ta mi ai ga da mula sige police organization ge haira kan da khoi all Manipur working journalist union gi timon mamang da chakhibani koi tamai de lega na tamai gi leiba police station si koi khulai am ta leite wireless set am ta leite even moi gi leiba jungi ka du da koi ISTB da yam sana uchagi biduni masi tamai de ne chingi jaga ge am basing so koi gi police ki no si yau da ba si chaw ma mi ma tai adubu andak laiba anu sarkar BJP gi anu sarkar sila kan si da as a political analyst as a journalist someone command expect to be a government police modernization have say kulai khara leiba phi khara anu ba kharap to ba adagi masa nalan ba kolan ba madom dang tanataba moi moral chisu amaru yo manam di impal sohor sida lady ba mi si ko pije ka khara ko neta ga man ga lakpa khadi ga chetna khotna dagi flag post ka yaudna lakpa magi boss na kano dagi pot am leiru so ga na bazar dagi ka lak mi du lady ba swagi police sina yam chaw mi ne na khanjai mana tonga iba gari mana set iba pijet ari tawri ba gari ni da yam lai ba mi di ka suneta ba adu somna yam matik cha ba moina parma sri ga pi na kotna lai ba ki barot ki hoina mana matunga chaw na pi na recognize to mi do madu dana ba he an kai deno ka na masigi thak lai ba mi da sing je sidai da pi phana yam phana ba set pi ra ba but phana yam phana ba tawra ba li sai phana pi ra su modernization ko roi ha jari aduna masima hana ya maru wai ani subada police ase leidorisi magi investigation gi team mamaga operation da kaida tawdor ba ngak ba sen ba sigi ani si yam kumna ani si kenan ga da maram di mi su faru ba investigation to ba khot do madu to ga yore hoji ki case is su investigation to ga do group ama intellectual dagi na adagi magi intelligence ki kan ki mayam ma to kan da masi network se lega dom ni masi ni ko police modernization ne lak do ri se natana phi khara to ba eto adun di yaro he jeri ba masi ho ho na hangi to ri se alo ba government si da kari lak de ki de ko yengsi ai na han ba da hajin ning di police ki modernization ji to ba tara ba tawre na khal ga di kari ki de makta supplier o ri ba newspaper de job record ko pijere je khangde MS Abdul Ghani Khan hai dibanu paase kadai dei no senbam na kayam na magi supply orders da tobano adagi mark si hoji phau pha dim na karigino mark si matam kui na kai gumba puthokte ya na tira ka na tharak pa taraga su mark si ain gi matu na pha ba ya na ba na anticipatory bail gumma man loksin na tham gi ba taraga di ma pha ba ya roi doi ain gi matu na adur boi di mangon da san sa se Bidori, Adudi, Narang, Mak, Tomatum, the Kadi, Kudak the Tiraga, Narang Chief Minister and Lauto, Purdy, Heck, Matanda, Nasi, Baudi, my whereabouts a come to make a level. I call some Tajamatum, the Pharmacy Karam, no, Asabra, Sada, Kamdo, Dogni, Hojako Yam Luna, Kanum Tokte, Yam Line Paviani, Hojik, Hanagi, Home Minister, Obiram Batagina, Hobo say, Loina Maralegani, Litoko Yaroi, Madam D. Saya hari ini rail gadi yang accident tu driver rail gadi driver tu tahu pada menteri design tu yang jadi bah. Han lagi home minister tu lupa tu magi daite yok dia biar. Mau jik menteri itu kote har kesu magi moral responsibility ay masih cuai re. Hai betul bah. Ani sudah makok dari na police ke officer makok tena maton bawa menunda. Mari dia pun nak responsibility jadi ya weh bah. Ay di thana tu na nung mi kapun mani ay di kesu kang dia biar weh bah. Thana makok tena maton bawa saya. Madi lena pun nak saya, ni pemti ya orang masih tahu ni kali, aduna kali kita makta hari apa farm saya, puthok tri bano, madu puthok tu baik saya, hojik mat lagi apa police ki lagi apa kenos lagi dah, mungkin weak point lagi re, hari macam ni am mayak sengen kali, aduna hojik home pubi ni ba, si minister na, magi dia nong purak bani, aduna tak home masih am dua poli kami, hojik mihat pun mi kali kita ori, mayam mesti asoba kenos mana ni, aduna si minister na yam na thamoi siang na transfer neno na yam da wen bin sigi matak ta plus hai ban nupa jim dang tawra kan da kanai matam da no kamai to no hai na hojik lady custody lady poach de matam thira ga di week ama pharo ine loi phani ne jidi
nong chu me da ai khoi da su knowledge kara phangzare marui na hari ba mise ka singarang su khoi ngasi pausi sing som ti yawi da bani kadai de no karam ba farm no kadai de base to no si so far khoi IST ne phang pa da machine gi myo si khoi thangal bazar da leiba thangal bazar da base to ba farm ni na ta je so far khoi media gi na yamung kai pau lei rege si matang da khoi na tai si ga yamung na tai do kai khena ba lei yem da ta mana aran ba thabak ama torme are param kai ba thok mayam ma tore quality yaw da pot chai mayam ma pire haina chief minister na permission gi mang da pot ama sagai raga mi du ma to sarak pi bati yadi rule lama legani aregi di logi oi ba pot mayam legani kamain toraga masi maral si yahan bani khangde ona daga na maral ama mongona kan to beni aduga maral lei have si police na hagi dok na te court hair ka bani adugi potu wali tawbadi police na magi investigation na ma torakanda ona daga na kanana to no committee ma seme committee to na masi maral lei FIR ma lo har ga di FIR lok padi yai aduga hatu na phalang song matam dadi akhoi masida akhoi kitang phajagada bakhara akhoi phajabakara wat kadaba lei ai madu ngasi nong ni si mari mangana sita dum ai lakara pot ne na ai khale ngasagi tamai rongi da police ki wireless ki matang da ma thambi ki ba nongoi pai da gi matang ama to gi ba do ai madu gi da ai kitang react tong ni akhoi yeng se hojik su akhoi gi BJP government si lak tngi da BJP na haiba si sing da lengak leite na haiba ni ada hojik ti lengak le rabra masagi tamai da akhoi leiriba police ki station do nongoi pi rabra wireless pi rabra haiga di ai hojik su pi di na khale akhoi madu gi report ta phangde adagi di Manipur police ki wireless department shira mashi mayam gi yamna complaint leiba pot amani complaint si akhoi gi wai wanate BJP masamang na home minister da wakal la kan da home minister Rajnath Singh mashi inquiry taw oina pek pa pot ma khak lei ne khoi ya khang ai tor inquiry taw oina pek pa pot ma leirim ni madui pot to bok da khoi phwa sa khoi gi chief minister kanona honorable chief minister sina BJP gi lengak la bani ko lengak la bok da khoi phok pe taw u di ne khali yeng se khoi gi mayam na haina bani madu mashi kayam yang sumbono ha ba da ju khang de khoi gi kano si ekom haiba ekom si supply to chale wireless sida adu thagat padana hetera thori adu ekom ga hetera ga sidi tongan ba brand amum ni aduga si port si supply to ba ya ba port amasu campaign ama lei then adagi di ngasai matam da piramba khoi repeater mayam ma hojik si tar ga lei lupa crore kaya gi port si wireless ki nirwang nungai nam ne na leiru ga hek lakpati ki company gi moi mi la me oh merek la me aduga pakhale ka da ya gi de atugi responsibility di kanana fix to do ri ge hoju phawda aro akhang ahi kangu omana madu gi examine kari gi to hundagi sini da hoju phawda in lakshan ngi di adu porsom lere adagi di wireless department se wireless si hana SP wireless na lei ngai da police station jing je loina mak akhoi intercom gi kuthang da loina mak pau phone ngam meba hojik police station gi telephone su leiti amani khatani lei sing je ma gi samsai mobile samsai mobile du oire aduna kana gu ba mara awan ana tarak matam da complaint tarak matam da police station gi telephone number leitra banina or shar na tung gi matam da pair ta bana or na tarana ma loina bina noi gi kana shar du di potha rene ga na har poso dum yawi ai adu masigi posida kari ga mene kari action to du ri kari ki lo ko du ge miya mi ai panam ni ko ai ko ngasai wireless ki du kari gi thigata bano ai thigala ningi adu potuma miya mi complaint ma lera bani BJP ki demand ni sigi je BJP ki demand to ga BJP ga min la kanda tumina to ga di mi ne kari nom soi hainer kane na khali then atopa amana akhoi ki Manipur police se my police ki discipline se pura hojik se lekha tare na idilo lekha ta basi kana na mangan bano hai kanda masi VIP culture na mangan bane ai kanam da haijage ngasagi MLA nataga na minister singi mangon da piri ba akhoi escort sing je ta sengbagi di tha ohum gi rotation to da bane adu MLA ma ka gi bagi hek ma pun sir minister mo bagi hek ma gi tam do loi di ba lokho pangam de he lokho ba da ngasai poto amadu sai do ri ba ta fa to hai do ba amadu aduna sigumba pose adagi di boy di ke dore ngasagi simin sagde lega na simin sa oire ngasai ke no sing je escort sing je simin sa telephone to ko ni hey ai mi do ho yaro ha ka do ne ba then adagi di minister amagi so ai mi dum thango lo ho yaro pe ka no ai peso do lo ho yaro ha ka do ne ba aduna sigi VIP culture sina sol la yo pose masisu simin sa na yingsil ningi adagi atopa amana ai ko gi police personnel sing se ai ko gi masana aduki matik wow aduga asobuna awawa akhoi masa singi awawa se
ꯈꯪꯕꯤꯗꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯇꯧ ꯂꯩꯊꯣꯛꯑꯦ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯒꯤ ꯑꯊꯦꯡꯕꯐꯥꯎ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯇꯧ ꯂꯩꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯇꯥꯕ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯑꯅꯤꯐꯥꯎ ꯂꯩꯊꯣꯛꯑꯅꯤ ꯑꯗꯩ ꯑꯣꯐꯤꯁꯥꯔꯁꯤꯡꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯥꯕꯨ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯅꯕꯅ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯀꯥꯡ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯊꯝꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯀꯣꯟꯊꯣꯡꯗꯨꯗ ꯉꯥꯏꯍꯟꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤꯁꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯌꯦꯡꯕꯤ ꯐꯩ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯃꯤ ꯃꯁꯦꯜꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯆꯥꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯦꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯐꯖꯗꯕ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯊꯝꯖꯒꯦ toman toman ba point mangaagumani yamuna thambi state ai tamoda la sagi BJP gi ba sai wireless ki matang leiriba aduga polai matang sida ede tamoda budi policy program da budi wadu ngang budu yaradra su party yoina di sigi ba information leirabdina kari to bi na khali tam asi mayamna ubini manipur praja mayamna aduga chief minister gi lusingba akoi gi anau BJP government sina kaidongai de issue da tumaga laite habsuma number 1 miyam da I thamjage kaino di hek khudakta khud mari manga tharga tawba ya na tamnina hauju pibiriba report simak yam kana report naktani honorable cm su yengambe ai aduga BJP gi government da yawi minister mayam su yengambe ai and BJP gi party mayam su yengambe because anauba pura change soiba government setup lak mutam da se chief minister na Facebook da complaint register tawrukpadagi adu yawrimni sumai tawna ngasi tawriba mayam singse I think this will be translated into reality yam thuna akoi loina note toksanjari aisu note toksanjari aduga awon ba ngasi haibiriba mayam do se wireless ki boiro amagi boiro masi akoi tam loina lokhachar ka dawreba even chief minister hojik ma sak pok mai manung da sang sa phamde tiffin nam tawraga dum nakan da tawraga sak sari ba matam ne hojik so busy adagi at the same time me mayam sing loina unana bo honar pa complaint mayam launa bo honar pa duga akoi kaigumba issue ta aduga aron ahui gi thabak taw ku matam da chief minister na usina da bom bhog yaw de hojik tapna but we have so many roads in the fire aduna khudakta tawbungam draga su one after another akoi loin tawkani haismai assure tawjari ngasi yamung da BJP ki side gi tono me am tawre kari rek tawning ba lei ai gi si kanoni appeal niko tawning bani aina laksai se akoi gi police personnel natak MRG personnel singsida moi gi pim thokpa singsi kari pirage se mai gi personal account ha kan sema card ama sema kanda tha ahum khuding gi pigada batu pina pirabra sahi khuding gi pigada khongona pirabra ga ji masi list ama ai semdo oga bhajana madu gi do maintain tawning ha transparent oina bani ko then atopa request amana akoi gi imphal gi mayol lei imphal gi mayol lam sida lei ba traffic police singse traffic police akoi gi Manipur police ki sumamai ni aduga Manipur government ki sumamai ni aduga state asigesu akoi gi mieng pham oirim ni atopa mina lak madam da ado mogi uniform si white ni pirse bhajana ba white ni adagi di ma goi kenona atete sign ta pa kanguna market masugi ngok sherle then adai ate na khagi sherle live poti ngasagi traffic police to lady ba mogi uniform white oirim se white oirim si moina phangi ba tolo natraga na moida sang nai da na piri ba uniform sina mogi keno se id lek thang ba amopa mayam ama shet pa se ure aduna yaragadi traffic police ki oina ni ko mai imphal sarman da lei bani na moi gi kano se hapta ama sayola mari manungda lakum ba sense to ya ba moi akhang ba khara ki wani ko masigi post se uniform si ahen bo ina pi ba pirgadi akoi gi police ta sum sak phaja thorkani then adagi di miyam na su hek sagi kano na akoi ga sarana habi he photo kidang masak thok por orakani moi su na lagadi wakal sun na lai ade miyam na su khoi thawlo na ma uninga kani natragadi akoi hapu hapaya akoi sen dong na ba tai sen dong na amora ka gi police malagadi mina thagulon do tong roe na aduna moi police ki uniform se traffic ki oina angau ba se basi yaragadi hapta am chayol ma da lak sinna ba gamena initiative matang lo hon ai lo hon jani yam phajaba amagi session namngai ji ai ga sirda laksage Manipur police ki damakta Manipur ki chief minister ngarang sokthong na hari biduni aim din khangna leba ki seba tongduna myam tori myam ki damakta mogi moral down discourage tongna ba adu umda tawroi chenaba sing do even by political mileage da unat hai ba phum thamme adu lai ba phum de khoi fanala ma ji anti corruption ki sel hang na tho pa kale baja manung da sai amu ta pu du mai kan da hoje ko traffic police ki kangbu sing ji khoi lupa tara se pi khun begi
thong se jibu lip tri hai ba myam la ga da masi dogan da even masi ngak le na traffic police bu hanjan ngam bu phum nate how you tori lupa tara khun na bu hona ba da suna kan na koi traffic jam hoi ba adi thingin na ba accident thok myam so wang le gre masi bu myam sing si to da na ba as a veteran journalist mo ne so kamai ai koi gi Manipuri police as a whole gi marak chidai da traffic police have most important ai koi gi organ ne ne loji maram di chief minister la abo mana khamba ya bai thak le jeri nai mai sabdi se ma yam pipo constable gi rank oi ya mo ye ma na khamba chat ba ya di ha ba sat lo na tha ba bi ba ba da ma ji mai power se lai ne sidai sida ai koi gi Manipur gi traffic sidai kamai to ge da untrained Hongar Kungba, Adagi, Kari, Yam, Power, BDF, Commando, Kiedo. I do Gumaki talk over the traffic, Tamjile, Madam untrained. Manipur lady traffic say, transport lady bar, Garigi lady bar, Mong, Chinchigi, Soy Bay Mataka traffic Namuk Soire, I think Soy say, road engineer, Kari, Lambi, Kamindong Shemba, cross command over, crossing command over, Tongi. Maya masih sangat sahur lamba sauragi poni masih kan lady per traffic nene tahu lebih singse zebra cross sebse karino kanda ber ayam masih aina sum uzai malam di zebra cross ni dah maman nyamai maman lupa lak tarik nipan tara di maman pira ba adu bakar tahu bakar tu lebih sing duna zebra cross dah sab sana kamjin kan apa zebra cross dah milan tu kene tahu macam je masih traffic police ucai perang ngai zebra cross dah Gari mak kamjin beda atau pemina close tu tong langen tong macam dah langen itu orang misi air jauh tu longkal leba kali kisah sih lagi lebih hafta atau kau ini segumba mata jauh tu bahaya perek kau lagi kai baik tapi tu mata cuma tu common sense jauh tu bah segumba miwi kaya amat traffic tu lagi apa masih kanan selino traffic se department mana lagi dori berak kaya dori no kan dia traffic as a whole nanti kau yang kan no na ba traffic ke melumpang sing yawi makoi na ka law khong ko ja ja na tre adai amana zebra cross the car se khamjil le ma da wari chale ba even traffic na purak ba gari bhauda adai koi turning stage da blind turning ba koi blind corner ba kaya ma se moi yeng lei moi mamang da khudam moi ne ke sampat tai tat namit khodi urim ni ke sampat da tawri ba traffic system se to ma chaw ba hong bai wan na te manak tu da moi but am le ni but tu da ui ra ga moi se pham ga le ne ba kana no di mai no duty ma tu ni tar ma ye ko mana tu dei da auto rickshaw khamjin ne ba mi to ne ba adagi kai sam thong ni lak ba gari sing chin na pulap phai ra le ne ba ti dim road rom da chang mai sat pa ya roi ba am sigi traffic asi kara mai to no tori no hai ba se lambi sembi ri ba pwd gi kari mayam ni lalak ba du na som da matha yaw do mayam amana traffic tu de nga ga di accident to mi si ne ba si ra matam di mi si ba gi awa basu government thengnare am tore ai koina moida matha yaw da ba ai budi saw ne ba som da mi si du di kamai to do li je ma koina soi ba da gi to moi paisa lak ba da gi gari chok ki ba adu ma koi police ki koi miwai yaw ba ni sen pa ma du di pam jaro ma thai ju mang re anyway praja si kamai to ri ge adi ahing si ma pura ahing si ma de free ka wo ya ra ba yu wo yu tak pa sin na pon thok to ru ya ba adi lambi la na to ru ya ba pung ka ya ba lo ba traffic na control ko je abi ma tung ni mi ha na su ya ra ba gari thong kai na su ya ra ba ya ra ba se chor manung je di chil ba jaga chi di pung ka ya ke no to ko de ge se khan bi ba phai ya ba machine na tra di traffic se tham da ba ne na phai tham da ba ne na khu dong cha do re yam sentiment oi ba ga gi board adu ga ena fani ngom thame matam su le sile de da yamung lak lak ti da yamung simasan da gi kari mole maruna police organization at the same time the labor traffic ki adu ga lei ba sarkar asina lei ba asoi angam sing asi matham matham ju tam na pahet kani haibi re maruna khut ani sang na thar ga hekta ai chaning ye na chaw ja da ba posu lei kai mo lei dam especially handak lai ba BJP government sigi anau khongthang sida mapana kari pame du masa sing na khang du mani even police ta tongan ba irregularities mayamam lairam bata ga su I think I ngasa haje give the sina a ho go ga semdok pa ya ba mayam semdok ne honorable chief minister so he is giving his full time home sida especially police force sida police sai si akoin han khangbi rab du ne they were in the very bad light before commando gi wa ro mo ro ado hojikti police am di praja si kamai nak na at the same time moral kamai na tawrak pa kamai na phalak pa
like modernization is see like quality see putau to where see khangani adana I think it is a yamna nungai bright dawn namla ni Manipur sida I am very optimistic adana chief minister na sigi port sida is the magi maru ina magi home the laiba mayam ama including DGP adagi home secretary oisnu mayam sing si kauraga kamaina anauba police force ama anauba Manipuram sida police na kari role lawgadage haibase yamna mayak sengna instruct tawne se okay hoping that akoi sa tawi to torkne ba emung last ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅꯕꯨꯗꯤ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯕꯨꯗꯤ ꯆꯪꯉꯝꯈꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯟ ꯊꯨꯝ ꯀꯟꯕꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯒꯦꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯩ ꯃꯝꯃꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯣꯛꯁꯤꯅ ꯂꯥꯕ ꯐꯪꯗꯦ ꯑꯩꯒꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯗꯨꯃꯛ ꯆꯨꯝꯃꯤ ꯑꯍꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯗ police personnel singse khoi minute kaya gi mang ham jo imphal gi mang da thokpada police lak piyo na telephone tawada pung ama sondhar ga telephone police lai moi jo uniform amu nong na sisal mayum dai lai ra akhoi na pami miyam na pam bani ai na pam na te ko kana gumba mi amana ai bu kan biyo na ha telephone phan ong toropada minute tara gi mang da chunaba ma khoi matang gi mang da maham du da yohon bu khoi pami adu yohon na ba lengak sina tharang ama lakopiyo adu gadi miyam yam nungai ni ha por ma thamjake then atopa amana ngasagi traffic na or na tagna police na sel sabi matang do atopa khoi leipak hai tare india dari natre moi singna mathau to bo salam dai sida mai phuri khau check tawi check toraga moi da lupa tara kundi hena pai bi hande adu halak perso muk check tawi ma pisa ka pai ge do mai yengi adu khuran bagi lambi si thingam ponte ko hoji ngasagi anti corruption cell na police me ama suspend tore ta badagi cell lo se makuna lodre post la na post ama tara ma kiraga tara du da ada kiramu pisa do ni kele adu ga horan na punga ni umle kan du da kanong khunba sala salaga ma khungi do ne ba sigma lambi mayam lei ado sigma lambi si ju police su tawranu yaringi tawbiranu adu ga maru oina transport ta khoi gi kan to boda posting pi bada mai khangna sana bi yenga sen to mafam ni ga ina khallaga to boda to wiranu maram saba mi yenga transport to biu simai nai thamjake thank you very much maru oina ngasai amu ta bi police ko ne yam ne ngai oi maru oina koina la onel ko matam da police ki gari ya da ba at the same time out de hai ba super problem se khoi ngaktunum thoga poni any case sama even na khoi gi lane gi oro ke no gi oro khana se no logo matam da khoi thau yaw de ne hai ba posi thau han ba pisa pi ba gi isam ko thoki ba le re oduna ano sarkar se sum am sum thorak ne ba sa tawi yengsi 100 days da su tuan be se me am puthorani mani ba ba BJP sarkar gi thank you very much yam hemanta do yam Shiv Chandra do ga tamo sir thank you very much nasi gi di ISTVS no discussion hour matanga solution jare meng tabiru sim am kan kurum jawle na kaina ne be thank you